Public meeting da meitei hatkadabani haikhiba ZRA gi commander Moana Thomte Burma da Myanmar Chinland Defence Force ki saruk amu oiriba CDF TONJANG ga kapnabada leikhidre hairi. Hongge na hongji hongki lang kasalo kasama hongge help to ten media ge dilge lang ki te kasali wa te te panga wa te te panglo yang ko aki hongke lo dang zia ka asunga homten honke so asunga ti ka ki chenwa ya an ka ni ko wa ka thau ka dewa ka ki ho hong ding ngam lo le hiu le sip pe wa bao ke ge wa le kadin na wa hong ding ngam nei wa le hong ding un sa lo kai yu iki ke tu sa lo kai yu hon ke pa ko sa lo kai yu on lai to ngon ke kam wa hi le ko le si pai su di bang mai ka na ko te sa ke du mo yai chi a gen khia a ka om ha ki ngai to na ki ngai to mo hi bi ti bang le gen di ne thai ke le gen lo ne ne ti wai mi pi tam tam i pai hong se ka ta bi ge na asunga omte a dia hoi di gen le destructive tonging ki na gen wa constructive mind nei na kon yen sa ko front line atia dia zam no khoi ma di nga hin chi hi kon zam sak hi helan tu ni chiang ina